Danas ću ja kao ogromni navijač Real Madrida, za kojeg navijam još kad sam išao u osnovnu školu, reagirat na 10 najboljih golova našeg najvećeg rivala, točnije Barcelone, i njihovog najboljeg igrača Lamine Jamala. Bez nekog fejkanja i totalno iskreno. Tako da idemo početi sa 10. golom. Protiv Villareala 2025. godine. Inače vidio sam ja dosta golova od Lamine Jamala, ali nisam ih vidio sve, tako da ovo je, mislim, ovo je klasični Lamine Jamal gol i ovo je gol kojeg ne mogu baš svi zabiti s tolkom lakoćom. Tako da, gol je vrhunski. Da vidimo 9. gol protiv Granade 2024. Koji je još imao 17 godina. Izgubio, ali se vratio po loptu i onda laganica. Prvi kut golmanov kut, ali golman nemoćan, znači pogledajte ovo. Bacio se ko gnoj na poljeće. A prije sljedećeg gola, ako navijate za Real ili ako ste fan Jamala, pretplatite se na kanal i lajkajte ovaj video. Znači, vrhunski udarac, skoro u malu mrežicu, ali nije pogodio, ali skoro. Toliko je bio precizan da golman nije mogao apsolutno ništa. 8. protiv Ovijeda. I moram samo reći da ja nisam, s obzirom da pratim svaku utakmicu Reala, gledam Barcelonu, ali ne gledam normalno svaku tekmu. Gledao sam ih kad igraju protiv normalno Reala, kad igraju protiv Atletika ili neku tekmu koja je bitna za Real, recimo. I normalno, znam tu i tamo upalit pa pogledati ako imam vremena, ali generalno to je to. Fina lopta i još lepši gol. Znači, fina loptica od Dani Olma i ove neke poluškarice, polulej. Znači, za dečka od 18, koliko to ima, 18 godina, ovak nešto napraviti je brutalno. Mallorca 2026. Opet Olmo. Ovo će biti sad malo, htio sam reći da će biti bolji gol, ali bolji mi onaj prije bio. Ali što se tiče ovog gola, pogledajte samo koliko lopta ne ide toliko brzo, nego koliko je precizna. Znači, nije on sad puknuo, ne znam koliko na sat, mislim da može jače puknuti od ovoga, ali koliko je lopta precizna. Da, nešto nevjerojatno. 6. gol. 6. gol su izbacili iz kompilacije, vjerojatno zbog autorskih prava, tako da idemo odmah na 5. protiv Espanjola. Fina lopta opet. Oni Olmo stvarno dobro funkcioniraju. Ovo će biti jeben gol. Ovo će biti jeben gol. Znači, čim sam vidio kad si je puknuo ovdje i pripremio se na udarac, znači, stari moj, 90 paučina. 90 je skinuo. Znači, ovo 3 golmana ne obrane. 3 golmana da ovak stoje ispod ovog, neće obraniti ovaj pokušaj. Znači, ovo van serijski. Ovakve stvari je radio nekad vi koji ste stari, a i koji niste stari, Arjen Robben. Znači, ovakve stvari je radio Robben. Meni je Robben jedan od boljih igrača. Tako da samim time njegov stil malo, mislim, je malo stil podsjeća malo na to. Lijeva, tap. Nema finti, ali ima brutalni izračaj. Pogledajte ovo. Znači, on nije udario loptu koliko ide. Nego ovo je kirurški precizno. Znači, ovo je kirurški precizno, brate mili. Nikakva snaga ni ništa. I ne znam, vi koji igrate nogomet, da li mi je ikad niko rekao, pa ne morate ju maznut koliko ide. Nego sam treba pogoditi. I ovo je čisti dokaz toga. Makar ovo izgleda jednostavno, ali nije. Jer to radi Jamal, ali ne, stvarno vrhunski gol. Vrhunski izbačaj prije toga, udarac. Best. Protiv Francuske u polufinalu ovaj gol znam. Znači, ovo je, samo da se ustavim, dečko koji je imao tad, koja 17 godina, u polufinalu zabit ovakav gol. Evo, ja kažem iskreno, to su predispozicije da budeš najbolji na svijetu. Sad, kažem, kako će to, imali su i drugi to, takve predispozicije, kako će on to iskoristiti, to je druga stvar, ali ovo, Leo, na golu je Manjan, igraš protiv Francuske u polufinalu. Pazi ovo. Pazi ovo. I to opet nije udarac top speed. I tim više što nije najjači udarac koji može odnosno nije udario loptu najjače što može i zabio ovakav gol. To govori dovoljno koliko je genijalan lik i koliko ima dobar udarac.
Evo, i Mbappe. Reakcija Mbappea govori sve. Ja čak nisam ovo trebao niti komentirati. Samo smo trebali premotati na reakciju Mbappea i to je to. He becomes the youngest player ever to score in a Ni Pedri ne može European vjerovati, ali stvarno. Championship. 17 godina, ja da sam dao sa 17 godina Francuskoj u polufinalu takav gol, ja bi skinuo se, gaće bi skinuo jebote. Znači, brutalno. Villarreal 2026. Ova akcija počinje na centru. Sa Firminom, nešto pas, lagani. Ovo će biti neki izbuća isto. Pogledajte koliko ga pušta stoper. Mislim, ja sad ovo govorim, nije lako zaustaviti Jamala jer je brz. Znači, brz je u PM. Da ne psujem sad bez veze, ali ovako blizu ga puštat kaznenog prostora i on njega ovog klika može ostaviti u sekundi. Znači, samo si ju izbaci jer je duplo brže od njega. Ali da je možda on njemu tu gore kad su bili uz out liniju ušao u putanju, naravno ako bi stigao jer postoji mogućnost da ga pretrči gore, ali Leo. Znači prošao je kroz njih 3-4. Viš tu da je probao nešto napraviti i ovaj bi ga možda uspio zatvoriti. Nemam pojma. The 18-year-old with the world at his feet. To je nešto nevjerojatno. Stvarno nešto nevjerojatno. Brutalan gol. Poput gore u 90. I da vidimo najzadnji gol, odnosno tam bi trebao biti najbolji, protiv Inter Milana, polufinala Lige prvaka. Vjerujem da ste vidjeli taj gol, vidio sam ga ja, ali tu sam se bodio, mislim da je bio Tiram, šumu nogu i šumu igrača, pogledajte ovo. Simno ovdje, ne znam da to bio, nije ovaj, kako se zove, Čalhanov, Mkhitaryan i plus lagano, perfektno od stative gol. Znači, ovo ja govorim kao navijač Real Madrida i netko ko nije fan Jamala zato što je jebiga rivalitet Real Barcelona, ali ne možeš reći da lik nije briljantan i da možda jednog dana osvoji zlatnu loptu, naravno ako nastavi u tom džiru, vidit ćemo.